Umunyamakuru Ruvuzimana Tony wa Radio Izere FM y'i Burundi yanditse ibaruwa isaba imbabazi abakunzi ba Real Madrid nyuma y'uko itsinze ibitego 5-2 Borussia Dortmund umunsi ubanziriza uwo mukino wabaye ejo. Akaba yari yavugiye kuri mikoro ko Real Madrid nitsinda azasezera akazi. Ni mu ibaruwa yanditse mu rurimi rw'ikirundi avuga ati: "Njyewe Tony Ruvuzimana, umukozi wa Radio Izere FM, ndasabye imbabazi abakunzi bose ba Real Madrid aho bava bakagera ku majambo navugiye kuri mikoro ejo ndiko ndatangaza match yari kwihuza Real Madrid na Dortmund igice cya mbere giheze. Navuze ko Real Madrid nibagombora ibitego 2 bakongera bagatsinda nsezera akazi kanje kitangaza makuru." Asezera avuga ati: "Orantunga sinoheba akazi niho nkuru umukate w'abana n'umugore." Arangiza avuga ati: "Bigiriye mu Rumonge Tony Ruvuzimana." Arangije arasinya. Rero namwe mu magambo yatangajwe n'uyu Ruvuzimana Tony ubwo arimo gutangaza match yahuririye muri Real Madrid na Dortmund. Igice cya mbere kirangiye Dortmund itsinze Real Madrid ibitego 2. Yavuze ko Real Madrid niramuka bigomboye ikongera igatsinda ibindi bitego bihesha intsinzi ngari buhita asezera akazi. Ariko mu gitondo yaje kwandika ibaruwa isaba imbabazi abakunzi ba Real Madrid. Umva ko bikomeye kandi binasekeje. Uze ukanda subscribe kandi kuri nzu tujye tubana buri munsi nukagenda udakanze like. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane.